Nonaha polisi y'u Rwanda yongeye kumena inzoga nyinshi z'inkorano mu murenge wa Jabana. Akagari Kangirya hagaragaye ibiyobyabwenge birimo inzoga z'inkorano zicuruzwa mu bipipiri bimwe na bimwe hirya no hino muri aka kagari. Leta y'u Rwanda ikomeje kugaragaza ko itazihanganira abantu nk'aba bakomeza kugenda bakora inzoga nk'izi z'ibikorano zangiza ubuzima bwa benshi. Bamwe mu bacuruzi bakomeza bagaragaza impungenge ko zino nzoga nizicika bazatangira kubura bimwe mu by'ibanze bajyaga bakura muri izi nzoga nk'ibiryo by'abana, minerivare y'abana ndetse n'aho kuba. Bamwe mu baturage bavuga ko zino nzoga bamwe na bamwe bazikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ariko leta y'u Rwanda irakomeza kwibutsa bamwe mu bacuruzi ko bagomba kurekera gukora inzoga nk'izi z'inkorano zituma benshi bahaburira ubuzima ndetse zikanabatera n'indwara zigiye zitandukanye, bamwe bakarwara indwara batazi. Leta y'u Rwanda yibukije ko hari inzoga zimwe na zimwe zahawe ikimenyetso cya S-Mark kigaragaza ko inzoga zemewe n'amategeko kandi zujuje ubuziranenge bakwiye kuba bakoresha, bakirinda gukoresha ibiyobyabwenge byangiza ubuzima bw'abaturage bamwe na bamwe.